sa pag-ingon sa katapusan ang imong katamat. Salamat nga dili ikaw buta. Kung so, nakita nimo na imong katapat, dili? Makita nimo? Buta na, dili? Okay. Karon mag-exercise sa gamay. Na ko'y exercise. Muingon ko, piyongon na to ang mga mata na to. Pag ingon ako piyong, piyong yun. Kaya ang dili mo piyong, mao na'y mabuta. Okay. Unya, mag-count ko 1 to 10. Pag abot sa 10, ibuka na to ang atong mga mata. Okay. Ang dili mo piyong, mao'y mabuta. Okay. Ready? Palihog, piyonga ang atong mga mata. 1, 2, 3, 4, 5. Unsa may imong nakita? 6, 7, 8, 9, 10. Ibuka ang imong mata. Kaganina sa imong pagpiyong, unsa may imong nakita? Waya. Sa imong pagmata karon, unsa may imong nakita? Ha? Why gasud nakakita sa akong kagwapo? Grabe sab. Sa imong pagbuka sa imong mata, imong nakita ang kahayan. Sa pagpiyong nimo sa imong mata, ang imong nakita ang kangit-ngit. Karon mangutan ako mga kaigsunan. Unsa may pinakaanindot ug unsa man ang imong gusto na makita sa imong mga mata? Ang kangit-ngit o ang kahayan? Kahayan. Kay dili sayon ang tao nga buta. Pagkalisod sa kalibutan o sa kinabuhi sa usa ka buta. Mao nang mga kaigsunan, tanawa kuno ang mata sa imong katapan. Tanawa ang mata sa imong katapan. Nindot na ang mata, dili. Lagat nagmata, dili. Insiko nagmata, dili. Mga igsoon, ang tinuod, magpasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan kita niya og gasa sa mga mata. Kay kung wala pa ang atong mga mata, dili kita makakita sa unoy maradyaw sa kalibutan. Dili kita makakita unoy maradyaw sa atong kinabuhi. Mao na ang pangutana. Nagpasalamat ka ba sa Ginoo? Nga Lord, salamat nga dili ako buta, kundi aduna ako'y mga mata nga makakita. Mga igsoon, nakadungog ba mo kanang tao nga masuko o naglagot sa imo? Unya mo ingon bitaw, maradyaw pa! Nabuta rakan kaw! Nalang-an kaw ng iton uwaya. Kanang nga ay nasuko sa imo. Moingon dayon, bisan mga ginikanan nga to sa ilang mga anak, moingon dayon, maradyaw pa! Nabuta rakan kaw! Kay ang tinuod mga igsoon, na ay mga tao kumplito og mga mata pero
Tinuod na dili. Pero ang pangutana, saan man na, Padre? Kumplito og mga mata, pero buta. Tanawag ko na yung katapad, amo ba dyan? Makakita no? Ang imong katapad, makakita no? Ang imong katapad, kumplito og mata no? Kumplito dili. Pero, ang imong katapad, buta dili. Ha? Buta dili. Kaya ni. Padre, kanus aman ang tao kumplito og mata pero buta. Paminaw mong tanan. Naay mga tao nga kumplito og mata pero buta tungod kay daghan sa mga tao karon. Naay mga mata pero wala gamita sa kamaradyaw, kundili kumplito og mga mata pero gigamit sa kadautan. Pananglitan ang mga tao nga mga himantayon. Kanang mga tao nga kadali makakita sa sayop sa uban. Kanang mga tao nga dali makabantay sa dautan sa uban. Kumplito og mata pero wala gigamit sa mga maayo nga paagi. Pananglitan ba? Naibayo ba mo? Nga bisan sa suyod sa simbahan, dagay buta? Ibayo mo? Tanaw. Naay mga Katoliko nga sa suyod sa simbahan, mag-side view ko para maklaro. Pag-abot sa simbahan, muluhod. Pagluhod, mag-ana ang kamot. Pag-ana sa kamot na nagluhod, mupiyong ang mata. Nag-ampo sa Ginoo. Pero, tanawa niyo, bisan nga nag-ampo sa simbahan, makadungog na ganig istorya nga naay nagnilibakay, naay nag-inistoryahay, naay mulabay. Unay kadaghanan himuon nato. Muanak magyutaw, bisan nag-ampo og nagluhod, makadungog, unay himuon, kadaghanan sa ato moingon dayon. Tinuod dili. Ngani, tug-anan ka mo sa tinuod, ato-ato ra niya. Nga nung mahibayo man ko kung kinsay muhulog og kolekta, dako o gamay. Magkatawag ko kay naay mga tao di ay, samtang nagbulikta, maliit. Sus, Padre, naibayo ba ka, Padre? Itong si Kuan, agoy, grabe daw kakwartahan, Padre, pero ay, pagpanahon sa misa, inikulikta, 10 pesos, rin taguyo. No, grabe sa mga tao, bisan sa suyod sa ibayan, simbahan, makabantay man. Tinuod na dili. Na ako'y mga tao, nga bisan sa suyod sa simbahan, na ay tao nga musuyod sa simbahan. Tanawa ang atong mga batasan. Kalami dayong inlingi, unya sa atong paglingi, muabli dahil atong mga babawin. Ako na siguro. Jesus, Pino. Oo, lagi na siguro. Jesus, makikita.
Tinuod dili. Sa suyod sa atong mga panimalay, palihog tan-aw mo. Adunay managsilingan nga nag-away. Ang silingan nga sabaan, sige nagsinggit sa iyang silingan, "Ay sus! Kamo na mga silingan, kurya ka ba mo kayo? Kay kamo, mga ingon, sigod ng ini." Ang silingan in tahon nga hilumon, sige ra siya paminaw. Sige ra siya paminaw. Balik-balikon siya pagsaway sa iyang silingan, "Ay, kapuryada ba ninyo na silingan? Pagkabuang ninyo na silingan." Sa sigig balik-balik, ang silingan wala na makahimo, wala na makaantos, ug nitubag ang silingan sa pag-ingon. Sa wala na niya makaya, niingon siya, "Day, silingan! Ayaw mo sige pamantay sa amo. Kundili, tanawa usa ang idyo kaugalingon. Kay dagay mga tao nga makakita sa sayop sa uban, pero buta sa iyang kaugalingon." Tinuod na din. Naay mga tao, kamaradyaw nga mo istorya, bahin sa uban, kamaradyaw makakita sa unoy sayop ug dautan sa uban, pero mismo sa iyang kaugalingon, dili gani siya makakita. Makakita sa uban, pero buta sa kaugalingon. Ugunya, ato-ato rani, kinirabang mga tawhana, kung imong sultian, dali masuko. Mao kini mga kaigsuonan. Naato tay mga mata, pero ang tinuod, daghan kanato ang mga buta. Ikaduha, kanu sa amanta makakita pero buta. Tanawa ninyo. Napoy mga tao, ambot ko nakabantay mo, arang kasubra kan negative na mga tao. Sobra ka pessimistic na mga tao. Kinira bang mga pessimistic o mga negative na mga tao, ang kanunay nilang makita, maura ang unsay sayo, ang unsaray maayo. Kining mga tawana, tungod sa sobra nila kasi pessimistic o negative, dili na may bayo nga mudasig, dili na may bayo nga mudayig sa uban. Tanawa ninyo, pananglitan, nagbasa, ang unang pagbasa, kinutlo, gigan ni chichicha, unya sa pagbasa masayo. Uno ba yung reaksyon sa kadaganan? Ay, patuga-tuga, masayop man basa. Pero ang atong nakita, ang pagkasayop sa iyang pagbasa, pero wala to makita ang kalisod sa pagtindog, ang kalisod sa pagbasa sa tubangan sa kadaghanan. Mukantag salmo, pagkantag salmo, pagmasayop, ay, ganun ka na may tagpakanta. Kasi, arang kasi, jaon ra ba to'y pari? Ang makita, mao ang pagkasayo, pero wala makita ang iyang effort para lamang sa pagkanta sa daghan nga katawhan.
mga kaigsuunan, bisan gani sa suyod sa bayay, tanawa ni Diyo atong mga batasan, bisan sa suyod sa bayay. Bisan sa suyod sa bayay. Uno may kanunay natong madunggan, labi na sa ginikanan. Mautong usa ka anak, wa na gyud makakaya sa iyang nanay. Kay ang nanay gikan sa pagmata hangtod sa pagkatuyog, ang kanunay imakmak, ang kanunay isulti sa iyang anak. Ikaw na anak, Jesus ka puriagaba. Ikaw na anak, way kapuslanan. Ikaw na anak, pastilan ingon na ani. Intero adlaw. Mauto ang usa ka anak niingon sa nanay, Nay, time pa anay, Nay. Murag dili naman gadyo ini maradyaw. Nay, time pa anay. Uno man ini, Nay, nga puro rakan man dautan ang akong madungog gikan kanimo. Nay, dagan po na ba ko'y mga maayo nga nahimo sa suyod sa bayay, pero nga naman, Nay, ang kanunay nimong makita, ang dili man maayo. Nga nung dili magyud nimo makita, Nay, ang akong mga maayo nga nahimo. Bantay ta. Kay naa di ay mga mata. Pero ang tinuod, daghan ka nato. Wala nato gamita ang atong mga mata sa unsay maayo. Ug sa katapusan, pila na may buta din sa mahano? Nay buta din sa mahano? Naa? Waya? Waya? Nay, grabe kasurti ni Diyo. Waya'y buta din sa mahano. Arang kasurti. Pero sultihan ta mo. Ambot ko masyak mo ini. Arang kanindot nga sa mahano ay buta. Pero sultihan ta mo. Daghay buta sa mahano. Daghan. Nga naman. Daghay mga tagamahano na mga buta. Nga naman, kay bisan ang adlaw nga Domingo, wala nila makita ang kaimportante ni ini. Daghay buta dinhi sa mahano, tungod kay bisan ang kaimportante sa pagsimba, wala nila makita ni ini. Ug labaw sa tanan, daghan kanato dinhi nga naay mga mata, pero mga buta, kay sa atong mga kinabuhi, wala nato makita ang kaayo sa Ginoo. So, sultihan ta mo. Daghay mga tao karon nga dili na yun nila makita ang karadyaw sa Dios diha kanila. Daghay mga tao karon nga bisan sa kadaghan nga nahimo nga mga maayong butang sa Ginoo kanila, dili nila kini makita. Mga tao nga gigasahan sa Dios ug mata apan nahimong buta, kay daghan kanato mismo gani ang Ginoo wala nato makita sa atong mga kinabuhi. Muna mga kaigsuonan, sa atong ebanghelyo karon, ang usa ka buta nihangyo sa Ginoo, Lord, pakita ako. Kana usab unta ang atong pangayoon sa Ginoo, kay ang tinuod daghan kanato ang adunay mga mata, pero
nangabuta. Busa suludining santos nga misa, atong pangayoon sa Dios. Lord, tagai kog mata, mata nga makakita sa unsay maayo, mga mata nga makakita kanimo. Ug tagai ako, Lord, ug mata na sa kanunay makita ang unsay maayo. Dili lamang maayo sa kong kaugalingon, maayo nga na sa uban, ug labaw sa tanan ang kaayo sa Ginoo kanako. Kini may atong pangayoon. Lord, salamat nga duna ko'y mga mata. Apan himo ang kining akong mata nga instrumento nga makakita kanunay sa unsay maayo. Palihog manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios